gikorwa turimo aha agaciro abacu baguye ahatandukanye ariko cyane cyane mu Gatumba. Reka twakire mushiki wacu atambuke hano. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Irumvaniya Queen, nkaba ngiye kubagezaho umuvugo nahimbiye uyu munsi. Bahoberanye n'urukundo mwese uko mungana mu byubahiro byanyu, nubwo turi mu gahinda ko kwibuka abacu badusize bazira uko baremwe. Twebwe turiho none duhagarariye benshi badukuwemo muri rya joro ritazibagirana mu mitima yacu. Ibyabaye muri iri joro mu Gatumba biragoye kubyumva ku muntu wese ugifite ubumuntu. Abacu badusize muri ririya joro ry'umwijima udasa n'indi, turabibuka uyu munsi nk'abagiye ejo, kandi dore imyaka ibaye 21 badusize. Intimba n'agahinda ni byinshi, ibikomere biracyari bibisi, amarira aratemba mu maso, imitima iracyababaye. Gusa nubwo bimeze bityo, twibuke kubabarira kuko ibihe bidasubira inyuma cyangwa ngo ibije bitugarurira abacu twabuze. Kandi burya kubabarira niyo ntambwe ya mbere yo gukira. Abo twahungiyeho batweretse ko ari rubanda badutamika ubutinda aho kuturinda ababandi, ububi bwabo buraduhanda batujugunya mu bigunda no mu mihanda, baduhindura umwanda, baradukanda badukoramo umuganda. Ndabyibutse. Ndibuka wa munsi wasaga n'indi, ufite amasaha 24 nk'ibisanzwe, ariko mu kwira kwawuza udasanzwe kuko watuzaniye ibidasanzwe, bimwe byadusanze twisanzuye kuko twari tuzi ko abo dusanze badusanganiza ubuzima n'ubugwaneza atari urupfu rw'indengakamere. Ndibuka rya joro ry'akarengane n'akagambane, rimwe ryadutwaye inzirakarengane zizira uko zaremwe nk'aho arizo ziremye. Ese babyeyi, uko twaremwe nitwe twabihisemo, kwaho tugiye hose babituziza. Ese yaturemye yaba yaribeshye ikaturema nabi ku buryo bitubera icyaha, ku bandi bose batubona bakumva badukura ku isi nta kindi kibi twakoze? Ibi byabaye amahanga yose abireba, dore ko byanabereye mu mahanga kure y'iwacu Murenge, aho twari twasabye ubuhungiro turabuhabwa. Aya mahanga yabibonye biba, yararuciye ararumira nkaho nta cyabaye, kandi ariyo yari gufasha abarokotse guhangana n'ingaruka z'ibyababayeho no guhana babikoze. Iyi myaka yose ishize dusaba ubutabera bw'abacu barenganyijwe, ariko bisa nk'aho amaraso yabo yarushijwe agaciro n'impapuro zisaba ubwo butabera. Ese umwebwe murabona duteze kuzabona uturenganura, cyangwa dukwiye guhuza imbaraga nkeya dufite tukirwanaho turengera kubaho kwacu, kari byo bizahesha agaciro n'ishema abacu barenganye bazira uko basa? Tubitekerezeho neza. Ndatekereza ko atari ikosa kuba njya ntekereza ko tutari abantu nk'abandi, kuko sindiyumvisha ukuntu abantu bitwa ko bashinzwe uburenganzira bwa muntu bima bamwe mu bantu uburenganzira bwabo, kandi nabo bari muri ba bantu bashinzwe kurengerwa. Aka karengane kose dukorerwa kazarangira ryari? Gute? Ese kazarangizwa nande? Buri wese yibaze anishakira igisubizo. Aho singe nawe tuzahaguruka tugaharanira kubaho kwacu nk'abandi bose, cyangwa hari aho bireba kurusha abandi? Nimumbwire. Buri munsi wose turengana tugiye tuwushakira izina, nasanze nta munsi wabura izina, kuko n'izuba ryarabimenye ni gake risigaye rirenga hatagize uwacu urengana. Ibi ni kenshi cyane bintera ubwoba, kuko mbona abatuvamo bajya kuruta abatuzamo. Rurema turengere, hadukize uyu muhengeri, niba hari nawe twakosheje hadukosore ntatugosore, kuko uyu muyaga ni mwinshi pe. Muranyemerera nkoresha aya mahirwe mboneka rimwe nagize yo gufata indangururamajwi, ngira ibyo mbisabira cyangwa mbibwirira mbere yuko nyisubiza. Ko twica umunsi ku munsi tuzira uko dusa, ariko aho kugira ngo dufatane mu nda duhuze imbaraga dufite turwanye abagamije kuturimbura, natwe ubwacu twicamo ibice tugasenyana dupfa ubusa. Numva ko hari za Mahoro Peace Association n'abanyamurenge Mutuality badacana uwaka, kandi ngo bose bagamije gufasha no gutabara abacu basigaye muri gakondo. Nkibaza nti, ese baramutse bakoreye hamwe bagatabara, cyangwa bamwe bagakora ibyabo ariko batanenga iby'abandi bakora ngo bagere kugambanirana, hari icyo byaba bitwaye?
uwananirwa gukora ariko agaha amahoro ubishoboye agakora yisanzuye hari urubanza rwamubaho? Abari muri gakondo bakagombye kuba bafite umwanzi umwe barwanya, ariko ngo nabo bahisemo kudakorera hamwe, guhangana, guhigana ndetse no kurasana. Ibi bintu birababaje n'ukuri. Menya guhuza imbaraga bitakigezweho. Ese buriya mwasanze ubumwe bwacu ntacyo bwatugezaho turamutse tubugerageje? Iyi miraro aho kuduhuza iri kudutandukanya, kandi icyo dupfana muri yo kiruta kuri icyo dupfa. Njye ndumva byaba byiza turetse kwirwanya ubwacu, kuko ibiturwanya ntibibuze kandi ntibiretse, ahubwo duharanire kuba umwe, dukorere hamwe dufite intumbero imwe, duharanira kwirengera no kurengera abacu n'iwacu. Twese hamwe duhaguruke gitwari, duhagurukijwe no kurwanirira izina Umunyamurenge no guharanira uburenganzira twambuwe mu gihugu cyacu. Uku niko guha agaciro abacu bavukijwe ubuzima bwabo, ndetse n'abandi benshi bakomeje kuzira akarengane. Reka mbe nsinyiye aha, naho kwibuka abacu byo bizahoraho, kuko baduhora mu mitima, ntiduteze kubibagirwa. Ndizera ko mutanyumviye ubusa, mumpoye ubuto, mwirengagije ko ntari gito. Twibuke duharanira kubaho no kugira gakondo yacu. Murakoze cyane. Murakoze. Nubwo mu muhango nk'uyu tutemera amashyi, ariko amagambo avuzwe hano ndumva yarayakwiye kandi nta cyaha kirimo. Nk'uko nabivuze kandi uyu mwana wacu abigarutseho, abato bari hano mufate inkoni, nimwe mugezweho, urwana urugamba kandi muzarutsinda. Muhumure kandi ibihari mureba bikomeye ntabwo birusha imbaraga mufite. Reka tujye mu kiganiro kiza no gusoza ibiganiro by'uyu munsi. Ni ikiganiro kiza gutanga amagambo y'ihumure, ariko gikubiyemo n'ibyo nakwita ingamba. Twatumiye umuvandimwe wacu, abantu benshi mukunze kumukurikira, Bishop Musinga. Turagira ngo tumwakire aze hano adusangize ikiri ku mutima. Turabizi neza ko ari mu bagabo benshi cyangwa bake bahagurutse kandi bafite ku mutima gushaka inzira ndetse n'uburyo ibibazo turimo twazabyigobotora. Karibu kugira ngo ufate umwanya. Ndashimira abantu bampaye uyu mwanya. Murakoze. Ndashimira abantu bampaye uyu mwanya. Ndashimira abantu bateguye uyu munsi wo kwibuka. Ndashimira abantu bose bitabiriye uyu muhango, abayobozi b'igihugu, ba musenyeri, aba bishops, abapastori n'abashumba, n'abikorera ku giti cyabo, n'abavuye mu bihugu bitandukanye nabonye hano, n'abantu bose bashoboye kwitabira uyu muhango, n'abantu bose bashoboye gutegura kwibuka abacu bazi uko basaga mu Gatumba inshuro ya 21. Ndagira ngo mbabwire ngo mwakoze aho muri hose muherere ku isi n'abari hano. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.
ijambo rya kabiri ndagira ngo mbere yuko nsoma icyanditswe mpereze Paul abanyamurenge bose aho baherereye ku isi, survivors, abantu cika cumu bo mu Gatumba, ababuze ababyeyi, ababuze abana, abaduhaye ubuhamya, tubabwira ngo mukomere mwihangane kandi turi kumwe. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya Zaburi gice cya 30 n'umurongo wa 5. Psalms chapter 30 verse 5. Haravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga amena. Ndaza kuvuga cyane kuri B y'iki cyanditswe. Mu Cyongereza haravuga ngo weeping may endure for all night, but the joy comes in the morning. Twahuye n'ibibazo mu biyaga bigari, twahuye n'ibibazo bitandukanye, imyaka n'imyaniko duhura n'ibibazo, iryo n'iryo joro turimwo kugeza no munsi. Dawudi yanditse iki cyanditswe avuga hejuru ya disfavor y'Imana na favor y'Imana, kugirirwa neza n'Imana n'igihe wahura n'ibyago, wabona umwijima imbere yawe cyangwa uri mu mwijima wibaza ngo Imana iri hehe. Aravuga mu Cyongereza bivuga neza, the night may endure, hari igihe ijoro ryotinda, ariko atanga icyizere. Aravuga ngo ibyishimo, umunezero uzuza ijoro rikeye, igitondo kiza iyo ijoro ritambutse. Ibibazo twaciyemwo hano mu biyaga bigari ni ijoro turimo, ni ibibazo twaciyemo, agahinda twanyuzemo. Tumeze nka Dawudi igihe yari yihebye ari mu bibazo, adatekereza ko hari umuntu wo mutabara, ariko Imana imaze kumutabara. Aravuga ngo urukundo rw'Imana ruzana ubugingo. Aravuga ngo ahari umuntu yorararira, woba mu bibazo, ariko umunsi umwe mu gitondo izuba rikarasa, joy comes in the morning. Ibyishimo biza iyo uvuye mu ijoro. Ubundi ijoro icyo risobanura ni iki? Ni intambara, ni ibibazo, ni ugupfusha, ni ubukene, ni persecution, kwicwa, gusurvivinga. Ibyo byose tunyuramo ni ijoro uburimo, ubukene, indwara, ni ijoro. Ariko aravuga ngo hari icyizere yuko nyuma y'ijoro hoba umunezero, ibyishimo, izuba rikarasa, umunezero ukongera ukaza, nawe ukanezerwa kimwe n'abandi. Arinje wicaye mbavuze ngo amina. Birashoboka yuko urarurira, birashoboka yuko wabura umukene ejo hashize, bishoboka yuko ejo waba wari upfubyi, birashoboka yuko waba uhayurira, ariko hamwe n'Imana mu gitondo izuba rikarasa, mu gitondo nawe ukanezerwa kimwe n'abandi. Mu magambo make ndavuga ibintu bitanu bishobora gutuma ijoro ryawe rica, mu gitondo ibyishimo bikaba. Ikintu cya mbere kiza gituma ijoro urivamo amahoro ni ukwizera Imana Data wa twese. Yesu Kristo yaravuze ngo mwizere Imana, naje munyizere. Wewe wenyine ntacyo wakwishoboza. Muri yaravuze ngo siwezi mimi peke yangu, wewe wenyine. You are human being, every human being is a weak person. Umuntu wese ukwari ni umunyantege nke. Bibiliya zitubwira umugabo witwa Moses. Imana yaramubwiye ngo bene wanyu n'aba slave bari muri Egiputa, bari under persecution ya Farao. Iramubwira ngo genda ubakuremo, iramubwira ngo kandi uri umunyembaraga. Aravuga kuva ngo ubwire, ntabwo nagenda nje nyine ngo mbishobore, ngo ariko ndagusaba Mana tujyane nawe. Nubwo mwogira ingabo zikomeye, nubwo mwogira ubwoko bukomeye, nubwo mwogira ubwenge bwinshi, ikintu mukeneye mbere y'ibindi bintu byose mukeneye Imana. Wowe uzara abana benshi, wowe uzara abanyabwenge, ariko ugakena. Wogira ubuzima bwiza, wowe mu gihugu gikize, ukaba ahantu hakomeye hameze neza, wowe ukahakenera kuko udafite Imana.
biratangaje mbabwira amakuru kuba muri Amerika uri umugabo muzima wujuje imyaka 30 kuzamura ukaba icyo twita mayibobo homeless, uri mu gihugu gikize, ariko iyo wataye Imana ubutaye umugisha, ubutaye ibyishimo, ubutaye umunezero. Ikintu cyambere kizana umunezero n'ibyishimo, kizana amahoro no gukomera, kizana kumererwa neza, no gukunda Imana, no kubaha Imana. Ikintu cyose uzoshaka gukora uzashira Imana imbere. Nushira Imana imbere, ibyishimo bizaza. Mu rugo rwawe ubanza Imana, mu muryango wawe ubanza Imana, muri business zawe ubanza Imana. Nushira Imana imbere, Imana izagushoboza, ibintu bizagenda neza. Nubwo wari mu bibazo warafushije abantu, yego nta kundi byaba bikigenza, ugomba kuvuga ngo Mana hasigaye bana nanje muri uru rugenzi ndimo. Imana ibane nawe, Imana igukomeze, kuko imbere ni heza. Imbere ni heza kuko Imana ihaye ibana nawe, igendana nawe mu rugenzi. Nicyo kintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwiragiza Imana kugira ngo ijoro ryawe urimo rizace no kubana n'Imana. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo muve muri iryo joro, ahantu hose abantu bahuye n'ijoro, n'ukwegerana mukaba umuntu umwe. Bibiliya zitubwira ngo abanyesere bari mu Egiputa, ikintu cya mbere ngo Mose arababwira ngo turi mu buretwa. None icyo tugomba gukora, twese mureke tuba umuntu umwe, twese dusangire, twese tubane mu bibazo, tuzave muri iki gihugu, twese dutahe tuje muri Kanani, igihugu cyacu. Ikintu cya mbere gikomeza abantu, ikintu cya mbere kizadukura mu bibazo, nuko nje nawe tugomba gusangira ikibazo. Ariko nitugirana ikibazo nje nawe dufite mwanzi wacu, twarangiza nje nawe tukagirana ibibazo. Nasomye igitabo kimwe cy'icyongereza kirambwira ngo divided people they are very easy to be defeated. Abantu bacitsemo, bacingagurisemo ibice byinshi ngo biza byorohera umwanzi kubatsinda. Nje nawe nabo dufite ikibazo, tugomba kugikemura ariko twarangije cy'umwanzi wanje nawe. Dufite abantu batekereza inyungu zabo zikaruta inyungu z'ubwoko, zikaruta n'inyungu z'umuryango wabo. Ikintu kimwe kizadushoboza kuvugira bene wacu batariho, nuko nje nawe tugomba kumenya yuko dusanga iyi kibazo, kandi nkamenya ko ibibazo mfite bindeba nawe bikureba, nibikureba nawe naje bikandeba, tuzabona solution nje nawe. Ariko niturwana twembi, umwanzi azababonye occasion yo kuturangiza nje nawe. Nigeze gukurikira akantu k'agafilime kamwe, intare zibiri zitsinda imbogo zigiye kuyirya, zirangije zo zinyine zirarwana, ya mbogo irahaguruka irigendera zitahana inzara. Nimushobora kuba umuntu umwe, mukagira goals zimwe, mukagira intego imwe, ntihazabura batabyumva. Don't give them time, timukabahereze umwanya. Hari abantu muri Amerika, abantu babaye muri Amerika cyane bakaganira n'abanyamerika, hari ijambo bakoresha muri Amerika, snitch. Ijambo snitch rikora ahantu habiri. Ni ijambo ryakoze mu gihe cy'abaslave, rigakora n'abantu ba drug dealers. Aba snitch ni abantu igihe abirabura bashakaga uburenganzira bwabo, bashaka ukuntu bacika abo bita ba master cyangwa ba boss, bari barabafashe. Ni ukuvuga ngo baragufataga wabyara umwana bakamugurisha nk'inka cyangwa nk'ihene, noneho ugashaka ukuntu ucika ugashikana n'abana. Noneho barangiza bamwe bakava muri ya groupe yapanze gucika, bakaja kubwira master, bakamubwira ngo twapanze gutoroka. Wa muntu bakamwita ngo ni snitch. Bakongera batangiye gushaka amafaranga, babona akazi karabananiye, batangira gucuruza urumogi, cocaine, drugs mu gihugu ziva muri za Mexique na za Colombia, iriya hirya gisegeta ashaka abafana. Batangira gucuruza cocaine, batangiye gucuruza cocaine, noneho leta ikabafunga cyane, abazungu bakabafunga. Noneho bakagira groupe y'abantu b'abasore bacuruza urumogi. Abapolisi b'abazungu bagashaka umwe baha amafaranga kugira ngo abo musinici atange bagenzi be. Babura bene uwo bafashe bakamubwira ngo don't be a snitch, be ready to serve your own time. Bakamubwira ngo uzaba umugabo tukamenya ibanga, ngo uzaba witeguye gusavinga cyangwa gufunga igifungo cawe, utamenye ibanga ngo ufungishe mugenzi wawe.
ngo nubwo twakoze amakosa nje nawe wewe wafashwe genda ufungwe bagukatire burundu ariko ntukabe snitch tituzabura abasiniki tituzabura abantu batuvamo tituzabura abantu batatwumva ariko twese tugomba kwemeza koze imwe kuko n'uryo twirengagiza ndizera ku mutima wiwe ko yemera ko hari abanyamurenge bafuye ku itariki iyi tariki hari abantu bafuye yo vyirengagiza yo kwanga kuvyumva ariko aremezanya n'umutima wiwe neza yuko dufite abantu bafuye kuri izi tariki yuko no munsi tutajangaha guseka tutajangaha gusirimba dukunda igisirimba ariko ntitwasirimbye twaje ahangaha kurira kuboroga kwibuka no kunamira no gushaka ubutabera bwa bagenzi bacu bazize uko basaga uwo rero utavyumva titugomba kumuha umwanya icya kabiri ntagomba kuduca intege dufite ikibazo cy'abantu bacika intege cyane buri abantu bose ntabwo bumvira ikintu rimwe ariko wewe wabyumvishe isubizemo intege mube babiri batatu bane batanu mwishiramwe nk'uko muri hano mushaka imbaraga zizavamo igisubizo kugira ngo abacu batakiriho turakanwa kabo turamaboko yabo turi imbaraga zabo turabagabo bazorera abana babo batakiriho tugomba kuba abagabo tukaba abantu bazovugira abahari n'abatakihari tukababera kana byo ni ijambo rya kabiri ijambo rya gatatu riza rituma abantu bari mu mwijima abantu bari mu ijoro bigatuma ijoro rica kandi mu ijoro iyo rikeye ngo rikazana n'ibyishimo ijambo rya gatatu n'abantu batari selfish n'abantu batikunda ahubwo bakunda ubwoko bagakunda igihugu bagakunda bene babo kuruta uko bikunda iyi si turimo ya none turi muri yasi Pawulo yandikiye Timoteyo arababwira ngo turi mu gihe cy'imperuka ngubwo abantu bazaba bikunda ngo bakunda indamu zabo ngo bakunda n'inyigisho z'ibinyoma ngo bakunda n'amagambo aryoshe meza dufite abagabo bunyine babanyabwoba ariko bagashaka ngo tubite indwara dufite abagabo b'abashishe bataza batanga ifaranga bagashaka ngo tubite ko baza batanga ifaranga dufite abagabo bazabagaragara ko ari abagabo bafite utuzi ariko twashika mu muhana tugasanga ntacyo baza bakora ariko inama yaterana agashaka ngo tumuhe intebe y'imbere wa mugabo we njambwira abadamu ariko wa mudamu we iyo wabonye umugabo wa mwande bagataza akora we biza bigenda gute twaterana ngano akamavuga ngo naje ndaza bashire ku ntebe y'imbere ariko mu bantu bashatse ko ino sare yishugwa n'ukuntu abantu baza hano yari ko asa n'uha ureba filime areba amakuru dukeneye abagabo bakunda ubwoko kuruta uko bikunda isi ya none impamvu Afrika idatera imbere nuko dufite abantu bujuje ibyanditswe bivuga ngo abantu bamwe ngo Imana yabo yabayinda namwe utarakunda abantu ukunda barengana ukunda igihugu kuruta uko wikunda ntiwakagombye no kuba umuyobozi na mitorite ntiwayobora apana na nyumba 10 naho kugira guverineri we wakagombye ahubwo gufungwa ntiwagombye kuba umuyobozi dukene isi nyine ikeneye abantu bakunze igihugu bakunze abantu kuruta uko bikunda niyo mpamvu dufite ibihugu bidateye imbere nuko dufite abajura benshi kuruta abayobozi benshi nuko dufite abantu bavuga cyane kuruta ibikorwa nuko dufite abantu barwanira imyanya yo kugira ngo bagaragare ko ari abayobozi dufite abantu bagaragara ko ari abayobozi bakora dufite abantu bagaragara ko bize ariko nta bikorwa ugomba kuba umuntu ukunda abantu kuruta uko wikunda ibikorwa byawe bikavuga kuruta amagambo yawe abongereza bagira ijambo ryiza baza bavuga ngo action speak louder than the word mu Kinyarwanda navuga ngo ibikorwa ntibiza bivuga gusa ngo birarangurura kuruta amagambo novuga umuntu wese yovuga akanwa nakanje novuga bukira bugasha mukarambirwa mugataha kuko nakanje ariko ntimwonyemere ibikorwa nokora byonyemeza kimwe ikorwa kimwe kiruta amagambo igihumbi gira ibikorwa biruta amagambo uvuga dukeneye abantu bakunda abanyamurenge kuruta uko bikunda umunyamurenge dufite ikibazo umuntu akamakunda mwene nyina nabara kikunda yabara katubwira ngo akunda abanyamurenge ntabukunda ukunda amaraso ya nyoko naso kunda abanyamurenge bose ukunda igihugu ibyo birahagije tuve mu tundu dutoya turi primitive mvukana naka n'abantu bazabagira amakosa muze mureka babafunge babakatire ngende umunyamerika nkunda amategeko
ntabwo wowe haruswa umupolisi w'umunyamerika haruswa ahubwo nawe akagujanirayo. Muzareke dushiraho amategeko, twubaha abantu, twubahe n'Imana, niturangiza dukundane, murebe ko iwacu amahoro atazahaba. Ntimwavuga ngo amena? Ndagira ngo mbasabe mukunda abanyamurenge kuruta uko wikunda. Kujya ukunda abana bawe ariko ukunda n'umusaza w'umunyamurenge n'umukecuru. Nitudakunda abantu ntacyo tuzageraho. Cyo ni ikintu cya gatatu tugomba gukora kugira ngo iwacu umunsi umwe amahoro azabe. Tugomba kutikunda, tugakunda abanyamurenge. Ijambo rya kane, tugomba kutagira ubwoba. Abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo, icyatumye batabivamo ni fear, ubwoba. Turi abanyabwoba kubera ko umubiri uzuryana, kubera yuko turi abanyabibazo. Umuntu agatinya kuvuga ngo ese abantu barabyumva gute, ngo ese ingaruka zizaho zirangera gute. None se abapfuye ibo tibakeneye uwo bavugira. Ubu dufite n'umuntu hano aha muri no sare twajemo hano aha turi hano, bo mubwira ngo vuga twigwana akamagira ubwoba ngo baramfunga. Wowe ngo tuzirwanaho, umuntu akavuga ngo ariko uyu muyobozi bavuze ngo tuzirwanaho akamagira ubwoba. Ninde ugufunga? Niba gufunga bagufungure, hari ikibazo. Kandi niba gufunga ugapfa baguhambe, hari ikibazo. None ko twajanga kuvuga ijana ryapfuye urariruta. Mugende mureke ubwoba, muvuge ngo nta kindi cyadushikaje. Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira gute? Aramubwira ngo icyatumye ngusiga hehe Ikerete, ngo nukugira utunganye ibyatumye bidatunganye. None ikubera ko Imana yakurinze, there is a purpose, there is a reason. Hari impamvu Imana yabonye ko utagomba gupfa. Nukubira ngo mu gihe gisa nk'iki uzobe muri ino sare wumva aya magambo, ureba abantu 156 bapfuye, ubone 200 yakomeretse, ubone 1500 baherutse gupfa, numara uvuge ngo I will be their mouth, I will speak in their behalf. Ntimwavuga ngo amena? Hari igihe nabayeho nkunda ibintu bibiri, ngakunda gusirimba, ngakunda no kuja ku ishuri, namara nkumva ko nzamara kwiga kaje murenge, ngasanga abandi bazanye amahoro, kazana abazungu, amaze ngaje kwenjoyinga. Ukibwira ko inzu ushaka bizakora abandi, nta bandi bazabikora, ni wewe uzabikora. Nutabikora nta bizakorwa. Reka nsubire muri iri jambo, nta muntu uzagukorera, nta muntu uzakuvugira, nta muntu uzakuburanira. Tibibaho, ni wewe wenyine uziburanira. Umuntu akavuga ngo twarafushije abantu mu Gatumba, ngo mushaka abafaransa, ngo n'abazungu, ngo n'abanyamerika, ngo n'abandi, ngo n'abanyarwanda, ngo mubwira abandi ngo batuburanire. Bafite ibibazo byabo, ninde ushinzwe ibyabo? Woshaka umugore n'abana ukabyara ngo umuturanye azobarera bagakura, ntiwo kwicwa na bwake bopfa. Nta muntu uzojana ikirego cyacu ngo aje kuturegera. Muri duro bazavuga ngo ikirego cyose kigira ibintu bitatu, kigira qualité na intérêt na capacité. Kugira ngo umuntu akuregere bazomubaza urinde, uri umunyamurenge atoya. Abanyamurenge kandi bivuge, nibativugira mubareke bapfe. Umuntu yakuregera ni umuzungu, ta capacité afite, ta na qualité afite. Bamubaza ngo inyungu zifitemo nizihe, intérêt nizihe zo kuja kuburanira abanyamurenge. Iwacu umugurane w'abasaza n'abakesho bazavuga ngo winani wagira gute, arananuka. Murananirwa kuvugira bene banyu wapfuye ngo mutegereze mu Spanish uzo cyangwa umushinwa cyangwa umubirigi nangwa umunyamerika ngo nizoza kubaburanira. No, muri wiki muzemere muzakire. Ariko naba muri intwari abantu 1000 buzuye sare, amafaranga akenewe murayafite, ubwenge bukenewe murabufite, ubwishi bukenewe murabufite. Why twahora turira umwaka ugashira imyaka 200 izashire? Tugomba kugera ahantu tuvuga ngo umwana uzavuka mu 2021
azoza avuga ngo habayeho abagabo badushakira amahoro. N'ubu turayafite. Ubu turi muri Amerika ko turaririmba ba George W, tukaririmba ba Clinton, tukagenda kuri ba Martin Luther King bakazamuka, aba president bagiye ba Lincoln barwaniye amahoro ntibakiriho, ariko ko turavino tukaja kurya imbuto z'imirimo yabiri ibyo bakoze. Why andi mahanga toviyo ari ngwazi wacu kwenjoyinga ibyo twagezeho. Abo twemeza nyine muvuge ngo mina. Aba bantu batubereye ibitambo, reka natwe tubi ibitambo by'abandi. Nigeze gusoma ngo Yesu yatubereye igitambo ngo natwe igitambo cy'abandi. Namba huri udategereje ko hari umuntu uzo guhagararaho ngo abone amahoro, ntabwo uri ready gukorera ubwoko bwawe, ntabwo uri ready gukorera igihugu cyawe, ntabwo uri ready kubana n'abandi bantu, ntacuza abamarira. Ugomba kwitegura gukora n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, namba uko ugize ukorera Imana ugakora n'urugo rwawe, uvuge ngo n'igihugu cyaje n'ubwoko bwanje nuko nzabukorera. Nama tutari determine kuri urwo rwego tukigendera mu bwoba, tugomba kugera ahantu tuvuga ngo tidutega amajosi, niba ngombwa tuzafa ariko abandi bagire gute babeho. Nama dufite abantu burira indege bakagenda nta kindi kibajanye n'ikibazo cy'abanyamurenge, dufite abantu basiga abagore n'abana, dufite abandi bantu baye bafa. Tugomba kuvuga ngo ibi bintu bigomba kugera ahantu bigahagarara. Niki gisabwa? Imbaga yose igaterana ikavuga ngo niki gisabwa kugira ngo imyaka 60. Ndashimira abantu bakoze iyi documentaire, ntabwo bakoze gusa ibintu by'abanyagatumba. Imana ibaho umugisha. Nabonye ngo ba Dr. Yaje na Pasteur Izashe n'abandi, Imana ibaho umugisha, mwakoze neza. Ntabwo tuhaye tuvugira gusaba aha duhagaze, turavuga guhera muri 60 tukageza kuwapfuye none. Uyu mwana umaze kuvuga umuvugo avuze ijambo rikomeye, yavuze ngo ntabwo rirenga ngo umunyamurenge atarenganye. Ubuzumve numara amazi, numara uzanga tukwite indi, dushaka izina ryiza tukwambika. Tugomba kuvuga ngo kakarengane hari igihe kagomba kugira gute guhagarara, kandi nta wundi uzagahagarara uzagahagarika ni njyewe nawe. Jambo rya nyuma ndangirije, jambo rya gatanu rituma abantu bagira amahoro bugaca kandi bukira, nukubana n'abandi neza, ukanetiwakinga n'abandi. Bibiri zitubwira ngo Yosefu ageze muri Egiputa ngo abana na Farawo neza, asobanura inzozi, ngo amaze gusobanura inzozi ngo bene se baje ngo arababwira ngo mugende mugwire Farawo. Farawo arabaheza ahantu hitwa Gosheni ngo ariyo muzaba, basanga yarabateguriye. Bibiri katubwira ngo Nehemiya ari Shushani, iwe na Zerubabeli na Ezira ngo babanye n'umwami neza, ngo wa mwami abafasha abaha uburyo bwo gutaha iwabo. Bibiri katubwira ngo Mose ari muri Egiputa yabaye kwa Farawo, ahakura ubwenge bwatumye ajana bene wabo muri Kanani. Abari muri Amerika, abari muri Europe, abari mu Rwanda, aho muherereye hose ku isi, aho muri amaboko yacu, muri imbaraga zacu, muri akanwa kacu. Mureke mbabwire ibi kintu. Bibiri yarambwiye ngo Danieli igihe yari i Babuloni yari umunyabwenge cyane. Umunsi yabaye guverineri w'i Babuloni, bamubwira umwami w'i Babuloni bamuga ngo ategeke igice cy'igihugu. Muza abantu ba mbere yagize ba guverineri, uwa mbere ni Shadrach. Nukuvuga ngo he was networking for his own people. Uwa kabiri ni Abednego. Abanza afata barya biganye abakolege biwe, impunzi bahunganye, arabahakirwa, abashakira akazi ba guverineri. Naho dufite abantu bacu bamwe aragiye yicaye mu kiofisi runaka, bamwe azamahindura n'imvugo, akamayigira undi muntu bamubwira ngo uzuvuga ngo umunyamure, ngo urabona ngo kameme ngo so ngo jewe ni jewe. Ngo kandi uriya muntu ngo ndabona asa n'umunyamurenge, ngo no ngo jewe navukiye hano hirya. Wavukiye Roi Faisal papa? Wavukiye reka ndeke kumena amabanga y'abantu, twaje mu kiriyo. Ahantu hose wicaye namba umunyamurenge atafite inyungu, you have already failed. Kasubire mvuge mu mvugo yacu, mumfashe prof. Hano hari abarimu baje duruba ntayo kikibuka. Namba
twicaye mu ofisi nini umunyamurenge atafite inyungu warafeirinze bavuga uti muvugo yacu warasinzwe ushobora kubayeho neza uzurya imireti myinshi kandi myiza muri Amerika ni za pizza na hamburger ziruzuyemo tasha maze warananiwe ukanga abantu n'imodoka zawe n'amatama manini ya hamburger ariko mu banyamurenge tashuri cyo nubwo ufite amafaranga menshi ariko bari muhira abari hano n'abari ahandi batahaye bakubona mu bikorwa zawe tacu maze reka kudukangisha umubuzi bibona ifaranga turarutwa n'akana kicaye iruhande rw'umukecuru kakudukanga my friend ntacu ufite please tukanga abantu dukeneye inyungu zawe dukeneye imbaraga zawe dukeneye amagambo yawe dukeneye kutuba hafi nugenda ukazamukira ukadusiga uzomanuka udusange hano kandi buce tuzamuke tugusige we hasi niba ngomba tugushiremo indani tuguhuha ahantu kuko ari waragiye uradusiga mugende mugaruke abamwe azagira akamagenda agahimba imvugo rimwe bamwe umuntu umwe ngo baramubwiye ngo ngwe n'umunyamurenge ngo agende umunyarwanda ngo sinzi no kuvuga ikinyamurenge cyarandi ngomba kuvuga ikinyarwanda ngo 20 yamavuga ngo 30 vuga ishuzi reka kwishushanya 30 ndibaho mu kinyarwanda kuba uriwe sisoni kuko ntawangiza umunyamurenge nuko nisanze uwonshira urubanza ko ndi umunyamurenge ndiwe uburi mu mafuti ntabwo nje mu mafuti aha nisanze sije wahijanye n'Imana yahashize kuna mvuke kuri ya misozi ahandi n'Imana yahashize sinje wabisabye ukumeze nuko ntukihindure be who you are day and night kumanywa na nijoro uzabwira ngo njewe nduwe nunkunda unkundira ukumeze unyangira ukumeze kuko siwe wandenye ntiwavuga ngo amina naho kwishushanya reka kwifofira ubwira abantu harabagukeneye ukusa hari icyo bita message authentique ni zibiri kwisi message ya mbere authentique ni Bible message ya kabiri na amateka yawe kuko kuvuga ngo musinga n'umuhungu w'abasinga umubibogobogo mwene urupande warusukiranya narama nukuvuga ngo ni message authentique n'umwana wavukiye mu bibogogo mu bishurushuru aragira inka inemba n'ifizi hose arahaba aza mu Rwanda bucaje muri Amerika nukuvuga ngo ntabihimbano birimo ni message authentique none kwaje guhimba ibindi byiki wabwiye abantu uri we ahasigaye izina ry'Imana rigashigwa hejuru bijanye n'ukomeza twakomereye Imana yacu amashimeshi ngiye kurangiza amabwirira ijambo mureke dukorere hamwe tuwabo turibo twishakira amahoro ijambo nyanyuma ndagirijeho tawuzotuvugira twivugira tawuzoturwanira twirwaneho tawuzodukorera twikorera tawuzodutangira amafaranga dutanga amafaranga yacu tawuzoduhuza twihuze twenyine tawuzoza kutubwira ngo ni mumwe oya ico dupfa kirarucyo dupfana tuba umuntu umwe utazatwumva biramureba nta kibazo mind your own business reka nangize kuri iri jambo decision zanje ngenderaho ni ibintu bibiri ikintu cyambere ntukabeshe undi muntu uzahora uvuga ukuri uje no mu ruhande rw'ukuri ntukabeshe undi muntu ntukange n'undi muntu kurango woza kumbwira ngo ubwo tuvukana kuri papa na mama ngo dupange tubeshere naka njewe musinga rupande tukajana nawe kuko amadutonganira bajaga sino gushigikira uzahore mukuri ugendere mukuri ubane n'abantu mukuri ijambo rya nyuma nubwo uzabona ahantu hari amafaranga hariho n'imyanya myinshi ariko badafite inyungu abaturage tukajeyo Mana tuganze kandi tugirira neza Mana ndagushimiye yuko watugiriye neza kuri uno munsi ukomeze imitima yacu ukomeze n'ubugingo bwacu ukomeze kuduha kwihangana ukomeze kuduha imbaraga n'ubwenge kugira ngo daturi mu ijuru tuzabere akanwa batakiriho n'abahari b'abanyantege nke tubabere akanwa n'amaboko
ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen.